Mwambia oni ukaya sisi wananya wa Sheikh Jibril armazen ngozinu rimbani nafasi haku she safara leo nduna jihudumu bae ni ujorema sitsoreba eni ujohamba sitsohamba eni ujobeha sitso tsaribe karnova mndu nafasi tena ebonge mnduna jihudumu bae safara leo trop c'est trop yana ase Jibril ngena zenongo zahe ngena ufundi wahe ngufanyiso ze darasa zahe ngena fondation darasa yahe no wandoahe kwa japaro tahamru mashaka kwa japaro tamru hilani shangena zenongo zahe ngondeleyo ne dini ya Mungu ne halafu na wanadamu watu ibanu nyinyi de mwarambi ya nyinyi mafundi nyinyi ukaya Mwenyezi Mungu ekangwa nzo eshumbe shahe yeuswalitio wanadamu bao wa mwanze izo mitsinde natunga mitsinde na hamba shanyi mafundi inde mwarambia Salamu alaikum watukufu. Sikaanza irengeshwa bashi ni mbushirie ni kheri, mbushirie ni usiku mwema wa amani na usalama na tsumu njema na neo njiba isangare ndao na hoi kurubia ezi mgarni keza kheri. Ni intervene dakika chashi haku harma suala tainu ikao ngiyo harma zere zoze ntihuzinu hafilisha wanru haku ndi suala ya hemani nyasi Sheikh Said Muhammad Jibril na fundi wasa ya ikao wa gombeana mbavi songeza wanrua jiamporte wanrua ani sisi wasaya si wananyawa Ustadh Jibril ngabanungika ukartuelewa haukayabanu rohombi na jalousie indu chapeu namna je nyinyi mwajilekezi za ukaya wangu hunu ngojojua wajinike nafasi ya usafihi fundi Jibril haina usikuwa jojuha wato mkadamiza wa mtomwe manani wa mwambezo wanzao wa mrende ndushto hindu wa mlapize wa mdeye hanafasi wajinike nafasi yo haina usiku shae kaende mwendo Sheikh Jibril hajibu aboyo problem hai wanu nyinyi mrende inafasi mlo niyo ya ukaga mjojua haini samanza mlapize Jibrilu mumdeye shae mwanadamu kana uparojwa ya jibu ba mrense mafiti ngarumambia oni ukaya sisi wananya wa Sheikh Jibril armazen ngozinu rimbani nafasi haku she safara leo nduna jihudumu bae ni ujorema sitsoreba eni ujohamba sitsohamba eni ujobeha sitso tsaribe karnova mndu nafasi tena ebonge mnduna jihudumu bae safara leo trop c'est trop yana ase Jibril ngena zenongo zahe ngena ufundi wahe ngufanyiso ze darasa zahe ngena fondation darasa yahe no wandoahe kwa japaro tahamru mashaka kwa japaro tamru hilani shangena zenongo zahe ngondeleyo ne dini ya Mungu ne halafu na wanadamu watu ibanu nyinyi de mwarambi ya nyinyi mafundi nyinyi ukaya Mwenyezi Mungu ekangwa nzo eshumbe shahe yeuswalitio wanadamu bao wa mwanze izo mitsinde natunga mitsinde na hamba shanyi mafundi inde mwarambia ukaika Mwenyezi Mungu ngena mahaba ne shumbe shahe ngumwanzo yeuswalitio wanadamu bao wa mwanze wakena mahaba naye halafunga mwibi wao wo Mungu yanzao Jibril yardia swalito wanadamu wa mwanze ngamwibi wao nizo Mungu yafanya hata zimtani krizi kamtsulala kamtina mrongo ekasi Jibril ubo tasi Jibril ubo jioni Jibril hasisia heza mtomkaza makuno bina majagalata ba bonge na mrense mafiti bazi sangazi dudu sawo ngamri sawo ngazone sawo haya haina mru ya baki harmwemba beya Jibril tsinde yambaze ze video za hanyo zidokana wanruwa wa zidone han zidodungwani wanruwa ili wararwa ne watan hitsinde hamba wala hitsinde hamba
wanduzi huyu mengo wado mdungaze ndini za ze video za heneze donc hamu mtsingo jonja kero mjeha mumfeha ha hasibabu ya ukaya Jibrilu ngwanziwa na hizo mgunde yafanya wanadamu zihina zihumnyezi Mungu ya waswaliti wa mwanzi wakena mahaba na wa mdunge hizo yetsinde yafanya Mwenyezi Mungu ndiye amnika ze biswara hiyo tifoti ya hahe na mkeradhi hiyo tifoti ya Jibrilu ekangwa nziwa hiyo Mwenyezi Mungu ndiye aswaliti wanru ya wanike mahaba yao wa mwanze habo Mungu ya mwanzao halafu leo hena mndungu jojo ujini ke nafasi ya kensi ya rekinyume ya mbe kufanya darasa ya mje Jibrilu ho zibani ya mje honguoni ya mtomwe manani no mji nefami ni hoyalaya ni ho shabahi ya bosi si kamdondo mambano ngo mdondo ambaye nsi haki mndo abala mradea kamdondo amba na mkera dhibasi jau haweka Jibrilu hajibu wala hai yende namna otandi wanu inna Allaha ma'a sabirin shaisubira yoyona limit yabonge ngarimwambia on sisi wananya wa Sheikh Muhammad Jibril ya ukaya si wanadamu haina mrunge na zenje mafanyao haina mrunge na zefuti ne makosa ya kibinadamu d'accord sha ala kulli hal trop na mrense mafisi heni mrajistehi enu jostehi ngu jostehilo enu tujo jistehi ebonge kabatsiza ustehi mrutena donc kamru ngambo efundi na keno fundi wa ya jistehi ya jostehilo shamrati nje mwana nyanguoni hanja harma durati ya mru hamzigamanya halafu zijo mwiso mranzardi adoji victimize ejirenda victim kawati victim sina usiu shanzo kahanzani shelezemba biyo ya ukaya sisi wananya wa Sheikh Jibril karnova mndu nafasi mndu mtomwe mana ni namna yanzao nini ujuhamba garjo ujibu eni ujobeha garjo beha ujorema rireme yoisa ikansi wala kabati yenda uji ebonge mndu na jihudumu basi sirsar jihudumu rikansi ngari mlindaoni. Wassalamu alaikum.